Come on boss. Gerageza. Ntabwo bikora. Cheers. Ako, cheers zabaye. Cheers mu guseka. Try. Neza umuseka nta kintu kimwe kimusekeje. Seka. Basi gire. Tutse wow. Kuno ndi kubona usekeje. Basi gerageza. Urabona ko biri koza? No. Urabona ko biri koza? Come on. Ni usekeje. Seka. Useka. Useka. Cyakoze urasekeje wa mugani. Basi seka. Seka. Seka cyane. Oh yeah. Wisanze. Naka gakinsetse ndumva. Bagira ngo hari ikintu kivuyeho. Uskoro ubari byiza iri guseka. Serious. Abari kwi. Naje uzume. Akano bosi iragenda gute ariko iri guseka gutyo mana we. Uko barguze amahoro. Ako bimera wese ko ashobora no kumukomegera. Burese. Okay. Ako bya bintu banza bikoze. Sikoze. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay on night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. Wow. Shiranje wanda. Shirmezete. Chewasi. Agora sente, eu sente. Ese wagiye uri kuvuga ngo ndagiye ngo ndahita ngaruka ngo iminota mikeya. Ariko nundi ndagarutse. Umeze shiri. Handi umeze. Nandi sinzi. Iki kibazo. Urumva nta kibazo zisa. Ashobora ngo ninjye wagombye kwicara nkagutegereza. Natinze ariko nanjye byanciyeho. Ariko I'm sorry. Sorry. Byaguciyeho byanakugonze. Nese ubwo baye iki? Okay, fine. Umvira nkubwire ikitumye nicara ngutegereje kugeza izi saha. Niba ufite ubwenge bwo kumva inyumva. Witare mu mutwe nkubwire. Witare shiri. Nshaka kuguha agasopo. Tubyumvikaneho nk'umugore wanjye. Sibyo? Ntabwo nshaka ko Soso azagaruka muri uru rugo. What? Yes. Ntabwo nshaka Soso muri uru rugo. Shiri mbamubwire. Ntabwo ibyo bintu byashoboka. Ntabwo byashoboka. Kidashoboka n'iki? Noneho utangiye no kuvuga ngo inshuti zanjye ziri mu rugo. Ese ufite ikihe kibazo ubundi? Inshuti zankubujije kuza ariko Soso. Nyine ufite ikihe kibazo ubu ushaka guhisha ku buryo utangiye noneho kunca ku inshuti zanjye. Soso ni umuvandimwe wanjye, urumva? Yego pe ni inshuti yanjye yakera ariko mufata nk'umuvandimwe. Kubera iki ushaka kunca ku inshuti? No. Shiri, no. Ari inshuti ari n'umugabo nicyo hagaciro. Yakugize ati?
ntabwo ngiye mushaka muri uru rugo, nta bindi bintu byinshi mfite byo kukubwira, ariko si mushaka muri uru rugo. Niba wumva yuko ndi umugabo muri uru rugo mfite agaciro, urakabije. Utangiye kunca, ni nayo nshuti yonyine ngira, none urayinyambuye. Urayinyambuye tu nagira gute? Shiri utangiye gukabya, urakabije. Njyewe ikintu nkubwiye ni icyo ngicyo, nicyo kintu cyatumye nicara nkasinzirira muri iyi ntebe kugeza isaha. Ni inshuti yanjye yakugize ite? None ni iki kibazo? Okay, ngira ikibazo cyabaye basi ndagikemura. Nzajya kumubwira gikemuke. Niba ushaka gukemura ikibazo umuce muri uru rugo, nutabikora njye nzabyikorera. Shiri please. Soso ni inshuti yanjye. Yamaze. None kariyo inshuti yonyine ngira ko Shiri babaye. Ni ibiki bintu uri guhisha muri uru rugo ku buryo uhisha? Gituma umuntu w'inshuti zanjye ushaka kuzinca. Izihe inshuti ngubujije? Kuba mubwiye ngo Soso simushaka ni ikintu kigoye. Ko nawe mfite inshuti zanjye nagiye ndeka kubera yuko nabonaga yuko bitagushimije kuba turi kumwe. Agutwaye iki? Ngira nyine ikibazo. Okay, none nsobanurira. Shiri please. Mbabarira winzamura isukari, ndinaniriwe pe. Sibyo? Okay, ngira ikibazo gihari, ndagenda muganirize. Niba unaniwe genda uruhuke. Ariko Soso waryama ubirote yuko Soso namukeneye. Utangiye gukabya. No. Utangiye gukabya. Mbabarira iriya ni inshuti yanjye, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Uzajya mu kabari ngiye nsigara. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. Nicara hano bitatu tuvuga. Ese mimi ntabwo bitangaje ko umuntu afite umugore mwiza akunda, afite umwana, afite inzu, abayeho neza, ariko akumva hamwe n'ibyo bintu byose afite biri kumuniga, bisa nk'ibiri kumuheza umwuka. Umva bidatangaje. Seconds. Nguzane kwiyamurira yawe. Thank you. Ariko zana n'indi glass dusangire. Yes. Please, take dusangire.
boss uzi cheers. Cheers. Boss uzi umuti w'icyo kibazo ni uguseka. Iyo usetse wumva uhumetse kuko wumva uri suffocating, wumva bishize, wumva nyine niyo waba ubabaye, niyo waba uri kurira, iyo usetse ubonesheje satani. Niko njya numva ariko ko ngiye ntabwo ibyo bintu bigiye bikora. Come on boss, gerageza. Ntabwo bikora. Cheers. Ako cheers zawe nyinshi. Cheers mu guseka. Try. Mbese umuntu aseka nta kintu na kimwe kimusekeje. Seka. Basi genda. Ndetse wow. Kuno ndi kubona usekeje. Basi gerageza. Urabona ko biri koza? No. Urabona ko biri koza? Come on. Ni usekeje. Seka. Useke. Useke. Cyakoze urasekeje wa mugani. Basi seka. Seka. Seka cyane. Wisanzwe. Naka gakinsetse ndumva. Bagira ngo hari ikintu kivuyeho. Uskuru uba ari byiza iri guseka. Serious. Abari ntagiye uzume. Kana boss iragenda gute ariko iri guseka gutyo mana we urwo rwuzuye amahoro. Akubimira wese ko ashobora no kumukomegera. Burese. Okay. Ako bya bintu banza bikora. Sikoze. Yeah. Cheers yenye none. Tell you kukiro. Thank you. You're welcome, boss. Kamera rengetse. Naza gusinda. Ntabwo nafashe gake. Boss ugomba kwirengeza biranyine bibaho ngo nyinshi bibaho. Rero solution yabyo byose uraseka. Iyo usetse yazorera guhunga, iyo usetse ugira amahoro, iyo usetse mbese kwa kundi wumvaga biri kukuniga. Muraseka? Aizi ni umugore nagabanyoroheye. That's why iyo system ndayikoresha bigatuma uyu munsi nyiri mu rugo rwanyu. Bigatuma mu gitondo nongera nkamusekera. Ndagiga nibaza wangu ukoresha buryo. Niryo. Nayo nzajya ndikoresha. Okay. Thank you. You're welcome, boss. So urije rero kure tujya kuryama. Ndakeka ibitotsi ndi bubibone none. Bane nawe? Mbwira ikintu no kuri bamagariye vuba nawe. Se umukobwa nkawe mwiza gutyo aracyafite pressure ngo ntahe akiri kare koko. Shabyihorera. Oya ntabwo akabaye bigira ubwoba humura dore uri kumwe nanjye hano ntagukoraho sibyo gusa mimi actually nashaka kugira ngo tumenyane kuko guhora tuganira kuri phone nayimaze kubirambirwa pe, you know. So nashaka yuko tumenyana tukanire live apana kuri phone nyine tu. Okay. Ngiye nitwa Mileye, umwiza Mileye. Ariko nyine bakanyita Mimi. Iyo barihinnye banyita Mimi. Mfite ababyeyi bombi,
ko ntabwo babana batandukanye. Iwacu nyine tuvuga turi abana bafite musaza wanjye umwe nanjye. Oh wow. Ushaka ufite amazina meza kabisa. Amazina yawe ni meza nkawe. You know? Anyway, I'm so sorry nyine gukuruta abana n'ababyeyi bawe. Kiba ari igikomere ariko nizere yuko nyine I'm so sorry for that, right? It's alright. Yeah, so jewe amazina yanjye nuko uyazi but nashaka ko ndakubwira turi kumwe. Naye nitwa Brighton. So mfite imyaka 29. Ya nanjye ngiye ndacyafite ababyeyi bombi. Okay, that's cool. Nibyo gushimira by the way. So yeah, urebye nibyo ibindi wera tuzagenda tumenyana gahoro gahoro. Icyo nashaka nuko duhura nanakubone nakubeshye sinarizi kuri bunaze pe kuko abantu ntabwo byanyoroye kuza niyo mpamvu ugiye kwihangana nkahita ngenda tuzasubira. Iminota 3 kwezi ko nta n'iminota 5 iciyeho. Akazi mba mfite kanyica ku buryo n'ubundi kora ku minota boss wanjye hageze ariko shamba reka ngende shana kwabyo cyo gufatisha. Anyway shanyine reka mfata umwanya ngushimire wakoze kwa accepting date yanjye. Ndumva nishimye pe umunsi ngo ejo you know kangwerekeze nta kibazo. Yeah.